Lakhipuronline puthokchaba October gi tang 12 Jumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada Maruiba Pao Puya mai thakibagi chahi chaniga marifutara suba ningsing thoram ngarang Pumanil Kanglipang na silangduna Imphal gi GM hall da pangthokre All Assam Mitei Huen Langnon Thang-ta Association Kamranga Kasagi Sanaroi Singbu Taram Nokre Imphal Dimapur Lambida ngarang ayuk alto gari amaga winger amaga thangai nabada ani sire tara sokle Biramangol College Saumbungda stock market amadi financial development ki workshop pangthokre amasung Mariputara Nipan Suba Mapok Koman Thorongga mari lenana RK Maipaksana Memorial Lecture pangthokre Haujik mapungoi papau tabirase Puya Maitha ki bagi chahi chaniga mariputara suba ningsing thoram ngarang October gi tang 13 Mera thagi 13 ni panba laipak pokpa numita apun baningsing lup Pumanil Kanglaipak na silangduna Imphal gi GM hall da pangthokre Pumanil Kanglaipak gi chairman Laima Pokpam Dhananjoy ne mifam mapoidna pangthokkiba thoramda Manipur government ki art and culture gi director L Kisorjit Singh na chief guest aduga Akomlup Kanglaipak ki president Sanjit Sorai Sem International Awardee H. Ibotombi Kuman Kanglamai gi president Y. Lairik Leima Kil gi president R. K. Sanahanbi Manipur Pandit Loisang Maru Loisang gi Pandit N. G. Khomba CLK ki president C. H. Pak Pichanuna Thoramda guest of honor oina dais tapamki aduga research scholar Akham Langolna resource person oina sarukjaki Akomlup ki VP Telhaiba Mangangna Taramnok pagi warol piraba matungda Pumanil gi convener KH Dharana keynote address biki Akomlup ki joint secretary TH Balesona thagat warol phongdokhi chief guest oikiba Manipur government ki art and culture ki director L Kisorjit Singh gi warolda Puya Maitha ki bahibasi aikhoi gi lining laison chana kanglon pumnamak adu pumang manglasanu haiduna thokiba yamna tamthiraba thodok amani haina panki Hojik Manipur da kalhoduna lehoriba Puya Singh adu tungi mirol gi damak khallaga aikhoina khangba londa handoktuna phonghaningbagi wafam phongdokladuna maduda art and culture na loba yaba thodang sing logani haina phongdokhi research scholar Akham Langolna thoramda wangangladuna aikhoi Puya pagadabani Puya nainagadabani aikhoina Puya da miyeng changadabani hairaduna haurakliba mairoi singna Puya da yauriba machak sing asi khangnanaba nainanaba honagadabani haiba wafam su phongdokhi Malinga Nostra di Masinaka Tari Malin di prediction Tunggu kay Forkani, Uji kay Forkani, Highlight kay Forkani, High Sea Hazana Nainaramba, Light Hazana Punamba, Nostra di Masina, Masi Malinga Masina Ningsingari Nostra di Masina di Leone Ale Leone Agoye Maishon Lawino Now, mushroom will my arm. I think Matamaki Marulushan, Pandilushan, the whole Virumida, Nasi Manda, I Maruji Komba Panapani, the Pambugi office, assista. Assam Thang-ta Association gi lamjing makhada Hojai District Thang-ta Association asi langduna October gi 8 tagi 8 phawba Manipuri Sahitya Parishad Bhavan Hojai da sathakiba 13 suba Assam State Thang-ta Championship 2022 da All Assam Mitei Huen Langlon Thang-ta Association Kamranga Kasar gi makhada sanakiba sanaroi singbu taramna okre Hairiba championship asida association asigi mai pakraba sanaroi singbi sub junior girls da TH Ningthoi Nganbi Singh gold Junior girls da Nandini Riang gold, Rumi Singha gold, Punarbati Singha gold, Y Elizabeth Chanu gold, Maya Singha gold, Chanu Lembi Singha bronze, Junior boys da Susanta Singha silver, Bimol Singha silver, David Singha gold, A Bijit Singha na bronze medal lauraki. Senior girls da Urmila Sharma gold, amadi Subhabati Sharma bronze lauraki. Aduga senior boys da W Malem Khomba Singha gold amasung Deepak Sharma su gold lauraki Panbayai championship asida Kasar gi team na team champion Sipsagar gi team na first runners up aduga Hojai gi team na second runners up team oiki
मणिपुर के सेनापति जिला की मनुंग चनबदा इम्फाल दिमापुर लंबी की कारोंगदा ngarang ayuk thokiba गाड़ी एक्सीडेंट अमदा मियोय अनि सिरे ताराना सोकपन नंखरे सेनापति पुलिस स्टेशन दगी किलोमीटर 3 लोम चटलगा लैबा मफम अमदा अक्टोबर की 13 लेबाक पोक निमित्त थोकिबा एक्सीडेंट अदु माराम दगी लाखिबा अल्टो गाड़ी अमगा इम्फाल लोम दगी पैसेंजर पुदुना लाखिबा विंगर गाड़ी अमगा थोमजिनबदा विंगर गाड़ी अदु लंबी दगी फुट चामरोम मखा बराक तुरेल तासिमखिबनी हाइरी सिरिबा मियोय अनिमक मसक खंगदोकले अमना बिहार दगी अदुगा अतोपा अमना उत्तर प्रदेश दगी नि हाइरी बीरामंगल कॉलेज साउंबुंगी कॉलेज मल्टीपर्पज हॉल दा वर्कशॉप ऑर्गेनाइजिंग कमिटी BMC अमदी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग एकेडमी न सिंदुना नोंगमगी ओइबा स्टॉक मार्केट अमसुंग फाइनेंशियल डेवलपमेंट हाइबा ऑफलाइन नेशनल वर्कशॉप अमा ngarang पांगथोखरे थौरम असिदा बीरामंगल कॉलेज साउंबुंगी प्रिंसिपल डॉक्टर A सुरेंजित सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग एकेडमी विक्रम गासेपम MCX इंडिया लिमिटेड की संजीव गेन अमदी डॉक्टर A जीवनलता देवी वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक BMC साउंबुंगना मतंगसिदना चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर अमदी प्रेसिडेंट ओइकी वर्कशॉप असिदा ओजा अमदी महिरोय पुन्ना मियोय चामगा मंगारोम न सरुक जाखी RK मैपाक्सना मेमोरियल ट्रस्ट इम्फाल न सिंधुना जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी DM कॉलेज इम्फाल कॉम्प्लेक्स की ऑडिटोरियम दा ngarang leibak pokpa nimita RK मैपाक्सना मेमोरियल लेक्चर पांगथोखरे थौरमदा सकनाइरबा इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर N महेंद्र सिंह ना प्रेसिडेंट ओइकी मणिपुर यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर विजय कुमार सिंह ना इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अराइवल ऑफ रेल सर्विस इन मणिपुर हाइबा सिदा वांगांकी पोगनाफम की कलमनिस्ट डॉक्टर लमाबम गोजेंद्रदा मैपाक्सना जर्नलिस्ट फेलोशिप अवार्ड 2022 खुसिनखी फेलोशिप असि सेलोइना लुपा लिसिंग अहम था खुदिंग की चाही अमा चुपना पिगदबनी मैपाक्सना की मरमदा सोबिनिर अमसु फोंगदोखी थौरमसिदा सकनाइरबा एबा लैहाव थाबम सरचंद्र राजेंद्र ओक्रम जाति लुआंग चोंगथाम कमला डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र अमसुंग साहित्य अकादमी की कन्वीनर नोंगमाइथेम किरण कुमार न चिंगबा सरुजाखी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर थोकचोम इबोहनबिना तराम नोपगी वारोल पीखी थागत वाहिना ट्रस्ट की प्रेसिडेंट राजकुमार दिलीप न पीखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना पुया मई थाकिबगी चाही चनीगे मरिफुतरा सुबनिंग सिंह थौरम ngarang पुमानिल कंगलेपांग न सिलांगदना इम्फाल की GM हॉल द पांगथोखरे ऑल असम मितई हुएन लांगनोन थांगता एसोसिएशन कामरंगा कासागी सानरोय सिंबु तराम नोखरे इम्फाल दिमापुर लंबी ngarang अयुक अल्टो गाड़ी अमगा विंगर अमगा थंगाइनबदा अनि सिरे तरा सोकले बीरामंगल कॉलेज साउंबुंगदा स्टॉक मार्केट अमदी फाइनेंशियल डेवलपमेंट की वर्कशॉप पांगथोखरे अमसुंग मरिफुतरा निपान सुबा मपोक कोमन थोरंग मरी लेना RK मैपाक्सना मेमोरियल लेक्चर पांगथोखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।